Infiam na ngai hlut thlo le sum tamna tennis swanga mi pale me chepol chu ro in rel shanin anom meka heng pol ni te in chun fin adu thu mi pa champion ro pui Roger Federer chuan Twitter a tar langa thlop tu anei ngal tiam bok tennis swanga hian pol ni lian deuh mek chepol Women's Tennis Association WTA le mi pa pol Association of Tennis Professionals ATP te om meka heng pol te hi in leichin viau tura ngai nima se ro in rel shang in kai shwai na shan da in noya om ani tennis wanga po shang pani omi Federer hian ti topin pol khata in chun fin ni se du'a pol khata anin chun fin thei ani chuan pol lian le za om zok ani ngei dona tennis mangai tu te tan chuan ti mak mo ni na nga ya COVID-19 wanga in elna achol thuap lai hi an tan indoor fel na hun tha hun rang ka chak ani nge ya angai thu a soitel bok Grand Slam of Somni za champion to mi pa player ro puile za kai tak Federer ngai dan hi tennis star langsar dang te poin an thlop thuin an comment liam bok chung zinga chuan Grand Slam of Som pakwa za champion to Rafael Nadal atela clay court lalpa Nadal chuan me chepol le mi papol hi pol khata kanin chung fin thei ani chuan thil thatak ani nge yang atia Wimbledon me champion ni Simona Halep poin Federer ngai dan hi thlopin Imeltron lawania tin a thlop vara Grand Slam voi ni champion to Garbin Muguruza point nichia mai ngai dan thatak ani tin comment ve bok anni ba ka hian Wimbledon voi ni champion to Petra Vitova le Argentine Diego Schwartzman te chu Federer rotna thlop tu langsar zwal anni tennis khel mek te ba ka achol santo te point Federer hi an thlop thalea American tennis legend Billie Jean King point Federer rotna chu hun rei tak ata to ahma thlir ni reng thin ani thu atar lang ve bok WTA le ATP hi in chun fin tumin ngai to na oma pol pani ten lo indoor photo ni na lang ATP chairman Andrea Gaudenzi chuan thole nikal ta khan tun hi pol pani te in chun fin na hun thatak le rem chang tak ani thu lo soi to a zai khata an luan za theinan ngai tuan na zau taka man atol thu a soi tel bok ani kha WTA chairman le chief executive Steve Simon point pol khata in chun fin chung changa hian ATP lam nen po anin biak po reng thu soya anin dor chun zom zel tura ngai thu soibok zai khata an luang za thei ani chuan tennis ngai na tu tele chanvo nei tu engemaw zat teptan po a hlut le zwal tur thu soitel bok ani kan sha to angin COVID-19 wangin tennis in elna zongzong chu July ni som pathum ma zong chu thul vekania Grand Slam ngai hlut ber Wimbledon chu thul fel ni in sani somni pakhata nei turin son fel ani to bok me tha khel thin French Open po son hlat ania September ni somni atanga October ni li chunga khel turin ruat ani Liam wanga hun rei tak chol to Andy Murray chuan September tha a French Open khel ani chuan inlan ngei atum thu soi world number 1 Louis Andy Murray hi French Open a hian ala champion lava final voi khat a thleng to kumsang ni som parukan final a IL puilian tak Novak Djokovic nen ani machona van dwai zoka atang kumsang ni som pasari khan semi final a thleng lea Stan Wawrinka ne lavin atla zui le thung Sangni som pasari nulama hian French Open a lenlan le mi alava kumni nuwa inlan le theina huncha anei don ta ani clay court a Grand Slam khel om chun French Open hi a khel hun pa ngai chu mei tha ania kumin hian mei ni somni pali atanga jun ni sari chunga khel tura ruwa man ani COVID-19 shipui leng wangin son hlat ania September thatop lama in elna nei tura ruwa man ani French Open son hlat ani hi Andy Murray tan chanchin tha ania in elna ama chon thei pha don hun rei tak chung hlia minati buai wanga mimal in elna la ma chon mu mal theilo Murray hi shipui wanga chol ani thua apply hian alo dam chiang mandona midang po an chol ve vek wangin ranking a atlak nyam pha don lo bok Grand Slam awinga champion to Murray hian CNN in an komna French Open hi September a nei ani don chuan atel ngei tur thu asoi ani Grand Slam organizer palizinga pathum te chuan COVID-19 wanga har sadna tok mek tennis player ranking a hniam zok te tan an luan chwa tur thu an ti chiang to ranking a hniam zok player te tan hian $1 million ruk zet an ruwa mana player langsar pathum Novak Djokovic Roger Federer le Rafael Nadal te point top 100 single player le top 20 doubles player 10 ranking a top 215 hnuailam te tan luan chhuana tur sum an thaw ve an be sei hlom boka an thaw khom liam atangin $1 million khat tuak nga thei anin be sei ve bok
French Open in Lentum Marie po hian ranking niam zok player te tan luan chwa hi a thlo playa in elna nei ani le huna prize money ti sang turin a rot tel bok. In fiamna chanchin tar lang turin tlak le lar tak pakhat ESPN chuan India striker lar pathum Sunil Chhetri Baichung Bhutia le IM Vijayan te zinga tunge thaber thlanna an neya te khong pali hmanga an te na chu footballa tonshiat nga tak tak mi pali in changa IM Vijayan chuan point musang berin India striker thabera thlan ani. India chu chwa zinga striker thaber anghiala ngai IM Vijayan hi mitam tak chuan kan shekherina nomlo. April ni somni panga sang hazakwa somruk pakwa khan Thrissur Kerala a apianga kum somnga pakhatna amang mek sang hazakwa somria pasari atanga sangni parukha awang lai ania kum sangni pali khan ramtana in khel achol san India tan voi somruk paruk khelin gol somni pakwa thunman India tan a khelza thi India chinchha dan chuan voi somsari pakwa ania gol somli athuna FIFA statistic a ero chuan voi somruk paruk khelin gol somni pakwa thun angin an chinchha ve thung India to chunga football club lian shangshanga khel kwal hnemle Kerala police team tan bulletana he team hi achwa san noin voi khat azom le a gol somruk pathum athun sak Mohun bagan hi voi thum ngot zoma bagan tana a gol thun zong hi somruk ani tlingbok East Bengal tan sangni pakhat sangni pani le sangni panga sangni parukha na khela gol somthum athun le bok Club tan hian chin chha thei china voi zathum somthum paria ta khela Kerala police tan kumni chung le Mohun bagan tan kum khat a khel chung khan match engzat che ange a khel man sha ta nilawa club tana gol athun zong zong hi gol zani somnga zet atling ani All India Football Federation's AIFF hian kumsang khazakwa somkwa pani atang khan AIFF Player of the Year choi moina asem chhuak chana he choi moina dong masaber chu IM Vijayan hi ani he choi moina dong hnember da tu nin voithum adongun ber chu Sunil Chhetri ania ani hian voiruk adong to a butia hian voinhni adong ve to bok India striker tha thanna khai khomna IM Vijayan hian vote somnga muina mutam bera vote somli pariat mutu Baichung Bhutia ina duta India captain Nimek Sunil Chhetri hian point somli paruk muin anhmai ber alwa ve thung India striker thazwal pathum te hian ramtan an khel tlang man lawa khel tlang ta se an hmunom hle inarin om Baichung le IM Vijayan te thluk pha ka ngai niri lauma se Sunil Chhetri hian hnuma chwanam tak tak an hutsia to thung India tang gol somruk panga zeta thun to a India tana gol thun nember ni reng thin PK Banerjee record a khum to a gol dang thun belzel turin hun tha al nei zui bok India tana gol thun nember ni mek Chhetri hian ramtan voiza som panga zeta khel tling to a In khel tamzo ma chonin gol po athun belzel tura ngai ania record khum har tak tur anu chiangi don ani striker thate na manwa tura an the chwa palizinga pathum match awareness positioning le finishing ate IM Vijayan hi asang berveka te na pakhat overall contribution to the team a ero chuan Sunil Chhetri asang berve thunga Vijayan hian pathum na alwa ve thung Vijayan hi gol thun thei bi khoimun atang po a gol thun thei ania box pon atangin gol engim za thun hialin player hla om bik ani hi anda san chanania ar ven taka ven ngai ven to chuan in thlada thiang lo ania hun rem chang a mu zeu po a gol thun mai thin ani Atir lama tarlan tawngin ESPN chuan striker tha thlanna turin te na palian siama chung ante khong siam te chang tur chuan mi pali anruata chung te chu India twal chunga football hrechiang MM2 Subhash Bhomik le Shabir Ali te midfielder ni thin club pathum aya tamma enkol le to Noel Wilson baka India national team director ni Meg Abhishek Yadav te anni pali te hian zo na pali te hian chang hloma an chan na te hi khai khom le in achunga result hi alo chhuak ta ani